Ubuzima ni bwiza hano Machakos rwagati muri uyu mujyi kuri Hotel Gelia naho nicaye hano ku gisenge cyayo. Gusa wenda ubuzima ntago ari bwiza ku Mavubi cyane cyane ko amaze gukina imikino 3 akaba afite minota rimwe gusa, ariko ntibirarangira bagomba gukina umukino wa nyuma kugira ngo barebe ko wenda basohoka mu irushanwa kigabo. Reka ntangire mbabwira uko urugendo mu by'ukuri rwagenze kuva ku munsi wa mbere kugera ubu tuvugana. Urugendo mu by'ukuri rwatangiye kwa gatanu w'icyumweru gishize ubwo ikipe y'igihugu ihagurutse i Kigali ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali hari i Kanombe. Byari saa 11:50 twari turi kumwe nayo tugera Nairobi saa 2:15 z'ijoro, aho twasanze abakozi ba ambasade bakiriye ikipe ndetse na bamwe mu bafana bakeya baba muri Kenya Nairobi. Duhita tujyanwa kuri hotel yitwa Sun Star Hotel. Ni hotel navuga iciriritse, ariko abakinnyi babanje kwiga ndetse n'umutoza, ariko bitewe nuko byari ijoro rimwe ari nko gucumbikirwa mbere yuko berekeza mu ntara aho bagombaga gukina umukino ubanza, barayihanganiye. Aho rero niho bukeye mu gitondo twabyutse dusubira ku kibuga cy'indege tugiye gushaka indege turi kumwe n'ikipe y'igihugu birumvikana, twerekeza mu mujyi wa Kisumu dukoresheje indege ituvanye kuri Jomo Kenyatta International Airport ya Nairobi. Icyo gihe rero twafashe indege itwara iminota nka 45 gutyo tuva Nairobi twerekeza Kisumu mu ndege. Tugerayo aho twahuriye n'abafana babiri bakomeye mu gihugu, rwa Rutabura ndetse na Rujugiro. Dufata bus twerekeza mu mujyi wa Kakamega, ni nk'isaha imwe n'iminota nka 45 muri bus. Ni umujyi ubona ushaje. Duhita ducumbikirwa muri hoteli yitwa Eagle Heaven Hotel, ariko sinayita hotel kuko ni inzu ubona ikirimo kubakwa itaruzura, itarakorerwa amasuku, ifite umwanda. Rwose kwita hotel umuntu yaba akabije nuko wenda hari igihe umuntu yubaka inzu yakayita hoteli, aho ikipe y'igihugu agombaga kwigurira ibiryo, kwigurira amazi, abakinnyi barahinubira n'umutoza arahinubira cyane. Gusa ariko nta kundi byagombaga kugenda, bagombaga guhita bakora imyitozo y'iminota 45 kuri uwo mugoroba kuko bagombaga gukina bukeye bwaho ku cyumweru. Aho umutoza ndetse n'abakinnyi banenze cyane bikomeye uburyo Amavubi yakiriwe, ndetse umutoza aravuga ati ntago bikwiye ku ikipe y'igihugu yiyubashye nk'u Rwanda. The organization is the lowest I've ever experienced on African soil. I don't know what they think. Aragira ati imitegurire niyo ya mbere mbonye ibishoboka ku butaka bwa Afurika. Sinzi icyo badutekerezaho kuko iyi ni ikipe nkuru kandi y'igihugu. Dukwiye icyubahiro uretse no kubakinnyi cyangwa ikipe, ahubwo dukwiye icyubahiro nk'igihugu. Ntabwo watumira ikipe y'igihugu ngo nurangiza uyifate nk'ikipe y'abana b'abanyeshuri. Ku bintu byose, haba ku bijyanye n'imodoka, yaba aho kuba, yaba imirire, ikibuga cy'imyitozo, byose ni bibi. Muri make byose ni agahomamunwa. Gusa niko bimeze ubu, nta kundi twabigenza, tugomba kubyakira. Is a complete disaster. But that's a reality. That's how it is, and we have to deal with it. Bukeye bwaho rero ku cyumweru wari umunsi ngize no gutangira irushanwa, aho ikipe y'u Rwanda yagombaga gukina n'ikipe ya Kenya. Ikipe ya Kenya yari igeze bwa mbere mu mujyi wa Kakamega, nibwo bwa mbere yari igiye kuhakinira umukino mu mateka yayo. Ariyo mpamvu abaturage ba Kakamega bari bahuruye ari benshi baje kureba iyo kipe yabo y'igihugu. Gusa n'umukino wagaragayemo Raila Odinga wiyamamazaga agatsindwa amatora yo kuyobora iki gihugu, ariko umugabo ukunzwe cyane muri ako gace ka Kakamega ndetse akaba n'inshuti magara ya guverineri w'iyo county cyangwa se intara ya Kakamega cyangwa se leta, ubyite gutyo biterwa nuko wenda umuntu abyumva. Ndetse amakuru atugeraho nuko yaba ari n'inshuti cyane y'uwitwa Nicholas Musonye, umunyamabanga mukuru wa Sekafa. Benshi banasanga nayo mpamvu uyu mukino w'u Rwanda na Kenya bawujyanye Kakamega kugira ngo bajye kwereka abanyakenya ikipe yabo bwa mbere mu mateka yabo. Ariko birumvikana nyine ikipe y'u Rwanda y'ibihomberamo kubera ko yakoze urugendo rurerure, mu gihe andi makipe ari mu itsinda rya mbere n'u Rwanda yo yagombaga kuba ari mu mujyi wa Machakos muri hoteli nziza atuje kandi aruhuka.
ikipe y'u Rwanda irimo kuhangayika ahangaha mu mujyi wa Kakamega, ariko umukino warabaye birumvikana ikipe y'u Rwanda iza gutsindwa ibitego 2-0, ibitego bya Masudi Juma kuri penalty nyuma y'ikosa ryari rikozwe na Kayumba Soter mu rubuga rw'amahina, nyuma wanaje guhabwa ikarita y'umutuku nyuma yo guhabwa ikarita y'indi y'umuhondo ya kabiri, ndetse n'ikindi gitego cyaje gutsindwa na Duncan Otieno ku ishoti remereye yohereje mu izamu rya Bakame, umupira usanga mu nshundura. Nyuma y'uwo mukino mutoza Antoine He bigaragara ko afite agahinda kenshi, yirinze kuvugana n'itangazamakuru, ariko twebwe twegereye abanyarwanda baba muri Kenya bari baje gufana ikipe yabo, twumva ibyiyumviro byabo, benshi bari bababaye, ariko abandi bavuga bati ikipe y'u Rwanda yakiriwe nabi, umusaruro ibonye izikosora mu mikino izakurikiraho. Ntekereza ko itakinnye nabi, vraiment guhagurika Kigali kwa gatanu kagera ahangaha inaniwe igafatiraho umwanzuro. Ntekereza ko twari tuzi ko tuzakinira Machakos, biza kuba ngombwa ko dukinira ahangaha Kakamega. Vraiment ni ibintu bivunanye cyane, ariko ntago navuga ko twakinnye nabi. Naje kureba match nturutse nakuru, gusa wenda byabaye kubatonda kubera wenda kugera mu gihugu bwa mbere bakinaniwe, baje ariho bakihagera, ariko ndabona ubutaha bazatsinda. Ekipe ntiyatsinze ariko biragitwaye, ariko ntago ari cyane, ntacyo twaye cyane kuko imbaraga zacu twazitanze, abahungu bacu imbaraga zabo bazitanze. Byambabaje, ariko ntago nareka gufana ikipe yacu y'igihugu, aho yajya hose nzayigwa inyuma. Na Machakos nzajyayo rwose. Wari umunsi wa mbere w'irushanwa, bukeye bwaho mu gitondo kare ku isaa 9 za mu gitondo nibwo ikipe y'igihugu yahagurutse Kakamega igiye kwerekeza mu mujyi wa Machakos, kuko n'ubundi hagomba kuzakina imikino yose, uretse ko bari baje kuyimura ku munota wa nyuma. Kugeza n'uyu munsi tuvugana bakaba bataratangaza impamvu nyamukuru yatumye uyu mukino w'u Rwanda na Kenya wimurwa, uretse ibihuha harimo kuvugwa nyine ko bagira ngo bashyire ikipe yabo abanyakakamega bayirebe. Hanyuma rero bwarakeye berekeza mu mujyi wa Machakos, birumvikana byari gufata bisi uva Kakamega werekeza Kisumu ku kibuga cy'indege, ukava Kisumu n'indege werekeza Nairobi, wava Nairobi ugafata indi bisi isaha hafi n'igice, aho twageze Machakos ku isaa 7 z'amanywa. Cyakora bw'ikipe yakirwa neza muri hoteli nziza yitwa Galian Hotel, ni hoteli navuga ya mbere muri no mujyi, iri no mu nziza rwose muri Kenya, si na bihakana. Ni hoteli nziza ku mirire, aho baryama byose byari byiza, ikaba na hoteli iri hafi neza y'ikibuga kirimo gukinirwaho ino Sekafa mu mujyi wa Machakos, ikibuga cya Kenyatta Stadium. Nyuma rero y'urwo rugendo ikipe agomba gutegura umukino wa kabiri, bagomba gukina n'ikipe ya Zanzibar ku wa kabiri. Umukino umutoza yatunguye abantu avuga ati uyu mukino ndaza kubanzamo ikipe y'abasimbura gusa 100%. Abakinnye bose na Kenya nta mukinnyi n'umwe wigeze agarukamo uretse abasimbura. Ikipe ya Zanzibar yagize gutya ku ikipe y'u Rwanda ibitego 3-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'uwitwa Mudatir Yahya, hanyuma mu gice cya kabiri Antoine He yahise gira inama abakinnyi bagaruka bafite ishyaka, maze Hakizimana Muhajiri ashyiramo igitego cyo kwishyura, ariko ku munota 54 ikipe ya Zanzibar yahise ibona ikindi gitego cyatsinzwe na Mohamed Issa, mbere yuko ku munota 86 witwa Kasim Khamis ashyiramo igitego cya gatatu, birangira ibitego 3-1. Nyuma y'uwo mukino birumvikana abanyarwanda benshi barababaye bavuga bati turasebye, ariko abakinnyi bavuga bati haracyari icyizere, cyane cyane bari bateze ku mukino wa Libya wabaye kuri uyu wa kane, aho ndetse na kapiteni w'ikipe y'igihugu nyuma y'imyitozo yabaye ku wa gatatu ni Ndayishimiye Eric Bakame yaratubwiye ati mu by'ukuri natwe dufite isoni, ariko turaza kwikosora ku mukino wa Libya tuyitsinde. Nibyo koko abanyarwanda barababaye, natwe ubwacu turababaye, navuga ko ni ibintu bigayitse, kandi natwe tugomba kwicara tukareba icyo tugomba gukora kugira ngo ibyo byose twongeye kubagarura ibyishimo. Ntabwo byaje gukunda kuko Libya yari imaze kubona amanota 2 ishaka nayo amanota 3 kugira ngo yizere kuguma mu irushanwa imeze neza, ariko umukino amakipe yombi yarahatanye kuri uyu wa kane, arahatana karahava, ariko biza kurangira amakipe anganyije ubusa ku busa, nubwo haje kuboneka amahirwe menshi imbere y'izamu. Ikipe y'u Rwanda abonye amahirwe menshi yiharira umupira, mu by'ukuri muri rusange navuga ko yarushije ikipe ya Libya wenda urebye imibare,
ariko biza kurangira abasore nka ba Biramahera Bedi, ba Mico Justin, ba Jihad Bizimana barasa uburyo bwinshi bwagomba kubyara ibitego, biza kurangira ari ubusa ku busa, bituma amahirwe yo gukomeza mu mikino ya Sekafa ayoyoka. Gusa umutoza Antoine Hey yatangaje ko nk'uko akomeje kubitangaza na mbere hose, ikimuraje ishinga ntabwo ari Sekafa, ahubwo icyo ashaka ni ukwitwara neza muri CHAN mu kwezi kwa mbere umwaka utaha muri Maroc. Kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu turifashishije irushanwa mu kwitegura CHAN. Imibare yose wakora ishobora kutujyana muri kimwe cya kabiri kirangiza, dore ko tugifite umukino umwe tuzakina, byaba ari byiza, cyangwa se wenda tukanarenzaho tukagera ku mukino wa nyuma ntibyatugwa nabi, ariko siyo ntego yacu nyamukuru. Intego yacu ni ugutegura abakinnyi bacu hano kugira ngo bamenyere imikino mpuzamahanga, kugira ngo bazakine CHAN mu kwezi kwa mbere. Icyo nicyo cy'ingenzi kuri nge, nicyo cy'ingenzi ku ikipe yanjye ndetse no kwishyira mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Antoine Hey nubwo avuga ibyo, ariko abafana bari baje ari benshi gushyigikira ikipe y'igihugu, baturutse Nairobi ndetse no mu zindi ntara zitandukanye zigize Kenya. Bari baje ari benshi mu by'ukuri, bafite ingoma, amabendera, imyenda iranga igihugu cy'u Rwanda y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo. Tunashima cyane ambasade y'u Rwanda muri Kenya yohereje mu by'ukuri abafana benshi, hari n'itorero rifite ingoma, ariko bikaza kurangira ikipe y'igihugu itabashije kubona intsinzi. Abafana bari bafite mu by'ukuri ibitekerezo bitandukanye nyuma y'uyu mukino, ariko birumvikana ko benshi bari bababaye. Birababaje ni ukwihangana, twasaba abanyarwanda twese, twasaba imbabazi. Birababaje cyane, birababaje. Mbonye umukino mwiza, mbonye ikipe itanga icyizere. Yego umutoza yagiye abivuga kenshi, ntitwabyumva tukavuga ko arimo ategura, yego twagombaga kwitwara neza birenze, ariko nka Libya turi muri pool imwe n'ubundi muri CHAN. Ngiye mbonye umukino mwiza, twabuze amahirwe, wenda twagiye tubona uburyo bwinshi, kone twabonye zo sinazibara zirarenga 10, binyeretse ko ikipe dufite ishobora kuzitwara neza muri CHAN, bikaba bituma agahinda narifite cyangwa kuba narabonaga ko ntaho tuzagera kure. Umukino w'uyu munsi umpaye icyizere nk'umunyarwanda. Muvandimwe twirangayeho, ntago nagera kipe muri Tanzania iri kudutsinda. Niyo kipe twari dufite, twari kugomba gukura amanota bwa mbere kugira ngo turebe uburyo tugomba gukomeza. None tubonye ngo sungura umva kweri nako nyine ngo birarangiye, kaduteguwe cyane. None sungura ari ikiza cyo gukomeza ubona gihari. Kuba u Rwanda rumaze kugira inota rimwe mu mikino 3 bigaragara nkaho rwasezerewe burundu, ariko haracyari amahirwe amwe ameze nk'ibitangaza umuntu yavuga ashobora kuba yaba ikipe igakomeza, kuko baramutse batsinze Tanzania ibitego byinshi bishoboka kuri uyu wa gatandatu, hanyuma Kenya imbere y'abafana bayo igatsindwa imikino yose isigaje gukina na Zanzibar na Tanzania, Kenya ikayitsindwa, hanyuma Libya igatsindwa na Zanzibar, ibintu bigoranye cyane. Ubwo Zanzibar yagira amanota 12 kuri 12, hanyuma Kenya ikagumana amanota 4 ifite ubu, Tanzania ikagira amanota 4 nayo, u Rwanda rwo rukagira amanota 4, Libya ikagumana amanota 3 ikabiya nyuma mu itsinda igahita isezererwa, hanyuma hakabarwa ikinyonyo cy'ibitego hagati y'u Rwanda, Kenya na Tanzania, izigamye ibitego byinshi igakomezanya na Zanzibar ya mbere. Ibintu bigoye cyane mu by'ukuri, ubona ko bisa n'ibidashoboka, uretse ibitangaza bikomeye bidakunze ko mu mupira w'amaguru. Kugeza ubu nuko bimeze, gusa wenda icyo umuntu yakongeraho nuko bitewe nuko ibyifuzo by'umutoza bitandukanye n'iby'abanyarwanda. Umutoza ngo arimo arategura CHAN mu gihe abanyarwanda bashaka intsinzi. Benshi baza bati ntiwategura CHAN ngo uyigaragazemo utabanje kwigaragaza muri Sekafa, irushanwa ryo mu karere. Ikindi twabonye intege nke ku busatirizi bw'u Rwanda, wenda haza kubamo rutahizamu ukomeye nka Tuyisenge Jacques tuzi twese ukina muri Kenya. Twashoboraga kuba tuvuga ibindi bitari byo turi kuvuga kano kanya, wenda tureba kimwe cya kabiri kirangiza, ariko byose ntibyashobotse. Ubwo akazi gasigaye n'ak'umutoza gutegura CHAN nk'uko yabivuze. Ubwo twizere ko yiteguye neza ku buryo ibyo abakinnyi be bigiye muri Sekafa bazabigaragaza mu kwezi kwa mbere muri CHAN mu gihugu cya Maroc. Ngibyo rero, ubwo hagomba gukinwa umukino wa nyuma mu itsinda, ni umukino uhuza u Rwanda na Tanzania kuri wa gatandatu ku isaa 7 ku isaha ya Kigali. Ikipe y'u Rwanda yawutsindwa yawunganya kugira ngo ikomeze biragoye cyane, ariyo mpamvu mvuga ko bagomba kuwukina bakarangiza irushanwa, bityo bakajya gutegura imikino ya CHAN
izabera mu gihugu cya Maroc umwaka utaha kugira ngo batazabura byose nibura Sekafa igenze nabi ariko wenda CHAN bazagira umusaruro mwiza bayivanamo. Reka rero mbashimire cyane Ariya ndetse n'abari badukurikiye muri kano kanya.